800 in the back. I took it to the very back at 800. 900 the lady at $1,000 now. Thank you very much. Među zvanicama je i Mira Furlan. Dugo se nismo srele. Miro, dugo se nismo srele. Čuli smo dobar dan da ste ovde imali divnu ulogu u jednoj seriji, da vam dobro ide. Da ste radim to još uvijek, da radim seriju još uvijek. I evo, imam pauzu, pa smo došli u New York isto tako nekim poslom. A gde živite sada? Živimo u Los Angelesu. Kako vam je? Duga je to priča, uopće sve što bih mogla početi da govorim, sve su duge priče, tako da je bolje da ništa da li profesionalno ste našli jedno zadovoljenje, da li ste počeli da radite u svome poslu? Nije sve to nikakav happy story i sve to proizlazi iz opće katastrofe i nesreće iz koje dolazimo i ja to ništa ne zaboravljam i sve je to još uvijek tako i strahovito sam ljuta i gnjevna i s tim gnjevom treba jednostavno živjeti, tako da... A da li mislite da će da se sredi sve, Miro? Ja ne vidim optimističko rješenje, mislim sve je do kraja otišlo i tako dalje. No, mi živimo s tim u Hollywoodu ili bilo gdje drugdje, živimo sa svim tim. Tako da, mislim, ne mogu vam reći, ne mogu sad reći da je sve divno i krasno i ružičasto, jer nije. I nedostajete nam, znate. Lijepo je to čuti.